O te whaatalo whātu I lau whaafonga aga I le nei tae au malo le soifua manuia, usimea le whaafonga o talafo ala Radio Samoa. Ua toe whaasala tupe na te tutongia le sefulu tolu wafe tala, ona o le tele o ta avale na ia whaatawina I lunga le marketplace, a le Facebook I totono le tausanga I tasi. O Jesse Kedens na so esu e aiel matanga luenga o bisinisi, ma o le ua whaasala I le whaamasinonga. E tusa malana whaaiunga na tu ina mai ana nafi, ona ua ia toe solia fo I le tū la fono. I lalo le Motor Vehicle Sales Act lua afe malitolu. E na ole ono ta avale mawhaiona whaatawina e I lātou e le aini laisene mōwhe whaatawa inga nei I totono o le tausanga. O le ua whaamaunia le whaamisinonga lana solitu la fono, sa ia umia mua I le laisene mōwhe whaatawa inga nei, ma ua whaimaile whaamisinonga, o le alavana te sila fia le tu la fono. O le tausanga I lua afe sefulu maleono na whaasala tupe ai fo I nā te totongia. Le sefulu walu afe tāla ona o le solitu la fono lavale e tasi. Ua sa waimale lapata inga I tangata o lo o whaatau ta avale lunga le Facebook, e mata alia mawhaia mua so esuenga whaato a whaatawai. Silia male 5 se laua wanoa whainga aluenga le Auckland Council, ma pūlenga ese o lo I lalo o lana whaamalu, o lea o le a le to I ai. O le vaiaso tāluai, na sa waitala o le se lau wono se furu wanoa whainga aluenga a le Auckland Council e le to I maua. Ma o lo o au fia I le ono se furu male valu wanoa whainga aluenga wa soloia. Ai o mai ana nafi saule tala whaanoa noa whaapitoa I tangata ngā lulue. I le tāta ki Auckland Unlimited, po o le vaenga o lo o ngawha malesu, ma laita alo whaapele telo mataanga o lo I lalo le council, o le a o le lua se lau tangata whainga ruenga. Reportia le tua New Zealand, tala le pule sila le Auckland Council, Jim Starback, o le amatanga le o le swinga, ma o le vaenga lo na lua swinga I whaato ai loa, pe a umale paketi le masino yulai. Tu umai le Auckland Transport o le afo iwa amatatala noa malana au whainga aluenga. I fuafuanga o le leto e mau o le se lau 5 se fulu awa noa whainga aluenga. Ma o le vaiaso nei wha asolo atu le vaiaso fau e mauti no ai. O le eke panuku o le afo iwa alu le se fulu wono o ona tangata ngā lulue. Ua whaeloa mai e leo leo suafa o tangata to atolu na maua tino mahali liu I le muai o le Loafers Lodge Hostel I Wellingtone. Mai le toa 5 tino mali liu na maua mai le whale wa mu, e toa tolu lea ua mauti noa. O I lātou nei o Peter Glenn O'Sullivan, onos fulu whātau sanga, Melvin Joseph Haroon, onos fulu malevalu tau sanga, ma Michael Warlicht, onos fulu malefitu tau sanga. Reporti mai leo lo o whaawau pesu esuenga, I isi tino mali liu e lua, ma o lo tu maulava le whainu mero tangata wa mauti no wa mali liu mai le mu e toa 5. E se a isi o lo o tau sa ilia pea. Ua aile malo wa te tawana wha asa ta alonga peti ngo lo o whaia online, ma o lo o whaia I whafo atu ma le TAB. O lona winga, o le ama whaia I le malo na wha atonu tonu le si o manga o lo o wha au fiofi ma ia I tutonu ta alonga whai tupe whaia online. Ma ele ngata o le tau fiofi I tupe I tutonu le atunuu, ai o le atu I titi ai fo ile lamatia ma ia a fianga, o ta alonga whai tupe nei e whaia online. Pai mai ele minister o wa aia ta alonga whai tupe nei, Kieran McAnulty, e 25 tau sanga o le whainga whaapāanga le TAB, ma le kampani Peritania le Entain. Ua whaamaonia ma e tusa ma le iwa se lau miliona, tupe maua mai ai tutono le 5 tau sanga o le awhi soa soani, I tu unga. Talo mai ona ofi mai tutono ta alonga whai tupe whaia online, e le I toe whai ngofie mo le TAB, ma e sauno le minister. Ua tele tau sanga o ngā wai le TAB peitai, o le TAB o lea na whaia whaapitoa lava e nā o ia I totono le makete o ta alonga whai tupe New Zealand. Ma le wha moe o I e sa wai tupe e toi whaatupe I tu unga I tu unga solfanua mai isi ta alonga. Ma tala muli, le anga le tāla motorway fau ma lo o whaia pia nei so e enga. O le whaupoponga fau le nei o le motorway anga I mātua au kilani, o lo o so o atu ai le puhoi motorway, o lea ele I tatala I nā lo ia moni whewa inga. E pei ona tolo po wha alua ai ono le COVID ma o se tasi o polo keti o le a wha I titi ai le taimi o whainga malanga I le hanga I atu I mātu. O le awa ule lasonga fua na tūli ai e leo se tasi o ta avalenga oi, ma o le asafa o ngā e leo mai lei e tau mawhai ai e whaatu. O mai lei nei na pāpai ma pa o ta avale, pei ta ia le I tū o le lava na wha au I rims se I o ai lava ina le ma whai ona tu e alu ta avale. Tala le hero le tu sama moli mau, ua tu e wha aleanga I nai malita. Ma e o mai le taimi o talafou e le o mauti no mai se tūlanga o iai le awala e tusa ma le so upo le waka kotahi ona o lo o whaanga solo pea so e suenga. O tala nao le nei tai au, manuia le aso.